Chamgei chamanikab Jehova, otakatin kokeny kinetkei lesson kibagenge, koketestai kimi kitabutab Epesoek, ako takatin tugul. Kokotomo ketestai, ameche kenai biik chemitei yu, asikobit kinetkei kibagenge. Ane kekurna Evelyn nebo Arap Tarus, otakatin. Asame Lilian kokatech. Chamgei chamanikab Jehova, rani ko betut ne mie, kimitei yu tugul, akasome sikenyoru kibagenge nekonech tamirmiriet ne tilil sikekuye ng'olionyi. Anendet amite lesson nebo betutab kosomok kasi, nelen konunoikab Kristo nekikitoror. Ko otakatin tugul. Kongoi, Pastor Nyalile. Otok tugul eng kainetab Jeiso akatochok. Kitindoi boiboiyet neo mising eng lesson nekitesetai. Amitei betut nebo kwoeng kasi nemwoe akobo Kristo nekitokosta konunet ak konunoik chik chekikonech. Kongoi. Maru. Chamanikab Jehova chamgei. Atochok asikobit kinetkei tugul eng betut nebo Jumatatu nemwoe kole kibagenge ko ki agenge eng ne agenge. Kondoiwok Jehova koberurok. Kongoi Maru. Pastor Ngetich. Chamanikab Jehova, jamwa kokeny sikobit akatak eng kainetab Jeiso. Otakatin sikobit ketebi tugul, aibe kebeberta nebo mut, anan betut nebo mut neng'olole keekitu keamchin ak Kristo. Otakatin. Kongoi mising. Cho tugul cho kaoro, ache ko kimut ko ketinye kebeber chi tugul eng wikit ne kou ye kaokas. Kotom ketestai anyun asomok asikobit kesa tugul kibagenge, asikobit ketestai ongesa. Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny. Kongoi Jehova nenyo akobo kasarta neuni nekaikonech asikobit kinetkei kibagenge akobo ng'olyondeng'ung. Kongoi akobo kitabut ne Epesoek nekokinetkei akobo tuguk chechang chekokotechech ak yekitesetai Jehova kosirwech Paulo akesomani baronok chekisir Paulo. Kesome sikobit kesich kakuyet ne inegei yakwech tamirmiriet ne tilil sikotebi kobotech ako kekuye ng'olyondoni akoek netechech amu kisoe ak kilosun eng kainetab Jeiso netindenyo. Amen. Otakatin anyun abwati ale kosich wikit nemie nekararan akakeit Sabato neuni. Abaibai mising ane amu kokwo wikit kila betut akere abwati akeni Sabato mising amu betut nebo kaberuret, betutab kamung'et. Kongoi, karibu. Kitesetai anyun kitabutab Epesoek kesomani akobo tuguk chekisirchi Paulo Epesoek. Eng wikini kokokinetigei akobo bortab Kristo nemi kibagenge. Bortab Kristo nemi kibagenge. Boisie Paulo kerkeinwek chechang akobo kaniset. Agenge eng kerkeinwek chutok nekiboisie inendet mising eng kitabutab Epesoek ko bortab chito. Kiyai Jehova chito eng oret nebo kwong'ut. Kimimi chito ipkoek borto neititaat. Eut kochob eut, metit, konyek, moet, kelyek, siyok. Ko kiyai Jehova koek chito neititaat akoek borto. Bortab chi kotinye kebeberwek cheyoe boisiet neter. Tugul kotinye kamanutienyi eng borto. Asikobois anyun borto komie ko kikokochi Jehova konunotoik. Wikini kesomani kitabutab Epesoek 4 kaitet 1 akoi 16, Filipik 2 kaitet 3, Tienwokikab kalasunaik 68 kaitet 18, Boisionik 2 ak Korintoek netai 12 kaitet 4 akoi 11 ak 27 akoi 30 ak kitabutab Isaya 5 kaitet 4. Ng'oliotab metit anyun kenyorchini kitabutab Epesoek 4 kaitet 11 ak 12. Mwae notok kouni kole akikochi alak koek chekiyoktoi ak alak maotik ak alak chemwoitoti logoiwek chemiach ak alak mestowek
ak kanetik sikoyai chetililen koek cheikesunotingei akobo boisietab otisiet akobo taksetab bortab Kristo. Notok kitabutab Efesoek 4 koite 11 akoi 12. Boisietab konunotoik chekikokochi Jehova kanisenyi che chotok maotik chekiyoktoi mestowek ak kanetik ko sikotech icheket anan kochop kayanik koek chekamatin eng boisietab Jehova nekiletoi ng'oliotab Jehova. Eng Jesu anyun inendet ko achek tugul ko kikiboitinik. Kikiboitinik chik chenyolu keamde logoiwek makonunotiot notok. Ako kiit nemakat yekaiyeku kristianin ko makat anyun eng chi tugul koleta ng'oliotab Jehova. Yekakebwanji Kristo ketinye boisiet keamchi biik alak logoiwek. Amu yekainyoru Kristo eng sobeng'ung konyolu ibarte anan iamde akobo inendet eng oretab atebeng'ung. Ko ki kebebertab borto kemuchi anyun kepchei konunotoik chekikokonech chutok kikokonech Jehova. Kiboisie Paulo bortab chito koborune ng'oliot nebo kiptamirmir. Eng Paulo bortab chito ak kaniset ko bortab Kristo kotinye kebeberwek cheterter ako tinye komaswek cheterchin chetugul koboisie kibagenge sikoek borto netinye chametabgei. Ya imyoni chito sinyen anan kwamin eut, kakeker kele borto kotinye kebeberwek chechang, tinye eut, tinye serut, tinye kutit, ako tugul kotinye boisienyi. Makoi yai eut kito neyoe kutit, amakoi kwai serut kito neyoe keldo. Kikere eng yoto kele lakini tugul kwae boisiet nebo borto. Ko ngimyoni ko makoi iyai kiy, ikose komakararan borto komemuchi iyai kiy, either ko inyalulat anan itinye ng'wonindo, ko imuch iwe kap daktari bilech amin metit. Ko kangwamin metit kito neisip kobwoti daktari ndenyonjin ilecho amin metit. Ko kashabwat korok ale amin metit. Ko tos amin moet, tos moet mi kasoro ano, tos mi itit, anan ko tos ko cho tugul ko reflectani kole malian machamegei borto ako makoi kas ko kararan. Eng Efesoek 4 koitet 1 akoi 16 koboisie Paulo kokeny kabarunetab borto kou ye kikaboisie eng tai komie nguno ko metitab borto Kristo. Kokochin borto biik chetinye konunoik chetoreti kotuiyo borto ak kebeberta age tugul. Kayanindet age tugul eng kaniset kokochin age tugul kamukosiekyik. Kokochin kamukosiekyik borto komugul. Itondo netinye Paulo nebo borto netinye chametabgei ako mi kibagenge kotoretech kikuiye maketab Jehova akobo achek keeku kebeberwekab kaniset neiye logoek ako agenge eng Kristo. Borto nechamegei ko kim eng boisionik chae kowendoti, imuchi ilabat, imuchi iwe mbar, imuchi iyai boisionik cheimuchi iyai. Ko ya imyoni irue, memuchi imande amakoi iyai kiy. Achek tugul ko kikoberurech Jehova. Age tugul eng achek yekimi kanisa ko kikekonech konunotoik kobun kipsengwet. Akot inye neikose ng'oliondoni ko kikekonin, neikose kanetishoni ko kikekonin akinye konunotiot asikobit iboisie yekibwanji Jehova kenyoru konunotoik kobun tamirmiriet netilil asikobit keyai boisiet eng kanisa. Kanisa anyun komainyo kityo nyikeberurin, nyinyoru kaberuret kityo, nyikeamdaun atya ibaibaitu ile oye kakararan kanisa. Lakini kanisa ko yeinyo nyinyoru kaberuret akipchei kaberuronotok ibikoite age. Mainyo kityo nyiteb ng'ony amu mi kiboitinik alak, mi amdoindet, mi tiendindet, akot inye itinye kebeber ak itinye konunotiot nekikokonin Jehova neimuchi iyai. Kero eng ureriet komi biik chefomeni a team. Ako timit notok ngele nguno ku biik chechesani mpiret komi chekikele kikoro timit kole ni
kongen korib golit, kindo anyun notok kim mising korib golit sikorib mpiret. Ko ni komuch kochesan anyun eng katikati korib mpiret maib timit age. Ko ni komuch ko tugul kofomeni timit agenge ako fomeni timit nekim. Kou notok ngimi kanisa komi kebeberta neng'ung neiyoe. Kanisa anyun koma oldo ole iwendi ibitong'onyi kityo akikerte akinyoru kaberuret. Ako inyendet ibote neurereni. You are a team player. Nekilen ibote neurereni neyoe boisietab Jehova. Itinye kebeber nekikokonin Jehova. Ngesoman eng Romanik 12:3 akoi 8 komwae kole amu amwachini chi age tugul nemi kwenung'wong eng yeindo nekikekono amat kobwatkei chi kole toror kosir netee nenyolu kobwat, ako kobwat yeyome kou yeikochi Kamuktaindet chi age tugul karagutietab kayanet. Amu akot kou yekitinye kebeberwek chechang eng borto agenge, amatinye kebeberwek tugul boisiet agenge. Kou notok eng achek chechang ki borto agenge eng Kristo, aki kebeberta age tugul nebo age, aketinye konunoik che terchin kou nyeindo nekikokonech. Ngo maonatet ko ongeamde kou ole tee kayanenyo anan boisiet, ongikochigei boisienyo anan inendet ne inetishe kochulchigei kanetisienyi anan inendet ne iteitoi kochulchigei kateitenyi inendet ne ikoitoi kokoito eng ayebindo, inendet ne bou koboe kochulchigei, inendet ne riregei koriregei eng boiboiyet. Ngeker kora eng kitabutab Korindoek netai 12:12 nyatasomani kityo akoi 19 kole amu yeisich kasarta isoman akoi 31. Amu ye agenge borto akotinye kebeberwek chechang ak kebeberwek tugul chebo borto, akot ngochang ko borto agenge. Kou noto akine Kristo amu eng kabuset netilil agenge ko kibatisanech achek tugul keeku borto agenge. Ngo Yahudik anan Yunanik, ngo rototin anan ngo tyokotin, akikokonech achek tugul keeku eng kabuset netilil agenge. Amu borto koma kebeberta agenge ako chang. Ngot komwa keldo kole amu maa eut komabo borto, tos mabo borto amu noto? Ako ngot komwa itit kole amu maa konda komaanyun borto, tos ma borto? Amu noto? Nda borto komugul konda kotomi ano kastaet. Nda borto komugul ko itit kotos tomi ano kang'utoet. Ako nguno ko kikonda Kamuktaindet ako nguno ko kikonde Kamuktaindet kebeberwek age tugul eng ichek eng borto kou yekicham inendet. Ang nda tugul ko kebeberta agenge. Tami ano borto. Kakeker eng yoto kele bo kamanut tuguk tugul. Eut komakoi kole amuchigei, ae tugul contributeni anan konu tugul kit agenge nebo borto asikobit kobois borto komie kokakobois tuguk tugul eng borto, eut, kutit, ako mami age nelen mabo borto. Kibendi anyun ketesetai eng yoto akero kele important tuguk tugul anan bo kamanut tuguk tugul kou ye bo kamanut chi tugul nemi kanisa eng kachutetab kibagenge. Kibendi anyun betut nebo Jumapili nemwoe kole kibagenget nebo tamirmiriet. Kale kimitoito ano Paulo koyonik kotech kibagenget eng kaniset. Kikere eng yoto kele kitesetai mising Paulo kokesoman eng wikishek chekosirto akobo kachutunet akobo cherset nekicherse Paulo kochere lagokab
Ebesoek, kanisetab eng Ebeso. Ko kale kimititoito ano anyun, kimeche komwochindoito ano bichu akobo kibagenget agenge anan borto ne kanisetab Jehova. Soman Ebesoek 4:1-10. Kale notok anyun ane nea kimonyororiot eng Kiptayat. Asomok mising ale obendate kou ye nyoljin kurset nekikikuro eng kamining'itetab tugul ak mutyonet koboto muitaet. Omuitochinigei eng chomyet, okiligei oribe yamdaet nebo kabuset ne tilil eng ratutietab kalyet, agenge borto ak agenge kabuset ne tilil, kou ye kikekurok eng kamang'unet agenge nebo kurseng'wong. Kiptayat agenge, kayanet agenge, kabatisanet agenge. Kamuktaindet agenge ne kwandab tugul, nebou tuguk tugul akoyamu tugul akomi eng tugul. Akokase eng yotok asoman akoi yotok, imuchi taitestai eng yotok. Kokakomwochi cherse Paulo eng Ebesoek yutok kosome kayanik kotech yamdaet nebo tamirmiriet neibortoi atebosiek cheteche kibagenget eng kaniset. Kakesoman eng yotok akoi kong'ete Ebesoek 4:1-3. Kurset neikimite ng'alek 7 cheboisie ng'oliot agenge keker eng yotok kong'ete koitet 4 akoi 6. Tache Paulo kristianik kolenjin obendate kou ye nyoljin kurset nekikikuro. Kiboisie ng'oliot obendate eng oret nekerkeindo ne kakuyenyi ko kebendate atebet anan ko kebendate eng sobet ne lel. Ngiro eng Ebesoek 2 anan iwe let kidogo ikimite eng Ebesoek 2:2 komwoe kole kikosobo kokwek ye kingobekunotin eng yaitwogikwok ak tengekwokik chekiobendate yekinye kou bitetab ng'onyuni, osubit neo nebo kimnatet nebo soet, nebo kimnatet neboisie nguno eng weritab ngelelnatet. Atya ngitilde eng notok koitet 10 komwoe kolen amu kiboisienyi achek chekikeyaech eng Kristo Jesu akobo boisionik chemyachen chekisib kochob kamuktaindet sikebendate chotok. Ko notok komwoe akobo atebet nekitinye biikab Ebeso kitom kosik icheket. Kolobendate anyun kou yekikekurok ak kikakemborchi kelecho agenge eng Kristo ako kikonyo Kristo nyokomecho ko kikosob eng sobet ne lel. Ko kibwotyin anyun Paulo kobendate mieindo ak kobendate lapkeiyet nekikakonyor. Mwoe Paulo eng yu akobo kalelitetabgei. Obendate kou ye nyoljin kurset nekikekurok, obendate lapkeiyet. Kit neng'alale Paulo eng yu ko kursenwa kong'alale kikikurchi ichek kayanetab kristianatet. Ikili Paulo kayanik kobendate atebosiek cheibu kibagenge, cheibortoi tetutietab Jehova nebo let anyun eng Ebesoek 4:9-10 imuchi isoman eng yotok yekenyoru kasarta. Eng Ebesoek 4:1-3 kekere kong'alale Paulo akobo ng'oliot kaming'inetabgei eng Ebesoek 4:2. Kaming'inetabgei ko yeiti chi age tugul koek chito nesire inyendet. Iker chito kobo komonut mising, maikergei, maitororgei. Eng Pilipik 2:3 komwoe kole amoyai kiy age tugul eng toiyet anan eng kalasunetabgei ako eng kaming'inetabgei nebo naet. Koiti chi age tugul chito age kole kaikai kosir inendet. Ingen ngap komi sasisiet nebitu eng kwenutab biik neimuchi koker chito age akosas chito age buch. Komami kiy akot kokesosyigei ine.
Anan ikergei kuo iyo mising kele iyoe kasit, tinye kasit neo anan boisiet neo eng kanisa, iker ak iker biik chun alak kuo matinye kiy, matinye kamanut anan matinye kebeber neyoe eng kanisa, iker kuo maki. Anan isa chito buch amu iyo. Notok ko mai promoteni anan maibu kibagenget eng kanisa. Kaming'inetabkei ko atebet neboibochin ak koboisiechin biik alak. Kere biik alak kobo kamanut kosirgei ako mi mutyonet. Kimuchi kikuye ko atebet nemamining mising. Chito nekeregei ko kamanut, kakuyenyi kora ko kondit. Mutyonet ko kondit, kekonyit biik alak ak keker biik alak ko biik chebo kamanut, ko lagokab Jehova akichek. Ako ngot kotinye kaimutik che iimi icheket anan ikere ko kiy neyoe neikere ko iimin inyendet, ko kanyolu iker ile chichi akine kokilegei komeche isich mutyonet ako imuchi itoret chichoto ngot itinye oret neimuchi itoret. Tia tugun betusiek chechang kale chito nekeregei kobo kamanut komakere biik alak kuo chi neniteni toretet ngot kokere kuo kokeregei inendet mising. Ko ngotwek chito neu noto nekere kuo maki kosase mising. Kale mi muitaet kora, aomwa eng yoto keku chetinye muitaet. Ko muitaet ko kit ne ngosasin chito imuchi imuite anan isich nyoetab kat anan ngap komi chito nemuchi komwaitaenen ng'al cheyach anan kong'em kaineng'ung. Kia tugun chekemwaitae biik eng ng'onyuni. Ngap kosis chito kot komwaitaenen tugun alak tilin ibwat ile kolya. Abwati kiakomwaitaeno chi ng'al chekiasis baadaye akabwat ale kokoyait metit anendet anan kalya. So ko keeku chemuitoi akesiche nyoetab kat. Kiakotamochi chorwenyu akomwa tugun chekiyach ko kiasis ale amwochi chichi. Ko kingasis baadaye komi tugun chekemwaitoen ndecheng'e bichoto akosirgei osir ak biik chetya. Kimwa age kole makoi iwirse sait age tugul yaiwendi, makoi iwirse sait age tugul neikwerie eng soboni. Eng soboni kochang tugun chebwone, iwendi komwain no kotachin no, kotos ilyon isiche muitaet ak itinye nyoetab kat. Mi tugun cheimuchi koimin eng sobet ng'onyuni. Ko keeku chemuitoi ak chesirtos ak kesich kaming'inetabkei. Ateboshechu anyun koyumchingei tugul kanetisiet nebo keistoegei keretabkei kou yo kikaikai kosir biik alak. Koibu kibagenget eng kaniset kou yo agenge borto. Ngatinye borto kebeberwek chechang ko agenge kora. Tos ne anyun eng boisieng'ung eng kanisa netos iyai asituru kibagenget? Anan tos ne neiyoe eng kanisa? Mara ko ii eut, mara ko ii serut, mara ko ii kutit, ko ne neibu neiyoe eng borto? Noto ko kaniset. Tos itinye muitaet, tos itinye mutyonet, anan tos itinye kaming'inetabkei? Ne boisieng'ung eng kachutunetab agenge eng kanisa? Ngoberuro Kiptayat yekitesetai asikeyochi boisiet Jehova aketuru kibagenget eng kanisa ako ki borto Jehova. Asame anyun chito nerube sikotestai. Kongoi Evelyn eng kanetisiet nekainetech iborwech akobo borto ne noto ko kanisetab Jehova. Kamwawech kakiboityo nebo tai konetech kole Jeiso ko metit nebo kaniset, ko kaniset ko borto nebo Kristo. Eng nitok ko makat komi tuguk tisabu chekinetigei eng kebeberta nekibendi neibortoi akobo lumtaet nekikilumta kaniset, kalumtaet chuto pillars chebo kaniset chengotonondos tukchu ketinye achek kristianik
kolumdaat kanisetab Jehova ne borto ne metit ko Kristo. Asomane kitabutab Efesoek nekinetigei rani eng yutou kotonone Efesoek 4 koitenyi ko 4 akoi 6. Kala agenge borto ak agenge tamirmiriet koi kegurok eng kamangunet agenge nebo kursengwong. Kiptaiyat agenge, kayanet agenge, kabarastanet agenge, Jehova agenge, ne kwandab tugul, nebo ut tugul, akoyomu tugul, akomi eng tugul. Notok ko kebeberta nekinetigei eng rani kenai kele agenge borto ako eng tukuk tugul chu ko kiptaiyat agenge, tuguk tisab, kale kiptaiyat agenge, kayanet agenge, tamirmiriet agenge, kabatisanet agenge, tuguk tisab chekinetigei chechute chekulumeywek chelumei kanisetab Jehova ne metit ko Kristo asikobit koek kanisetab Jehova ne lumdaat ako ne choboksei akobo toroket ne nyone kotorochi sandet ne notok ko Jesu Kristo yoweksei. Korindoek netai 12 komwoe kole agenge borto ameche kiro Korindoek netai 12 koitini ko 12 kole amu kouye agenge borto ako tinye kebeberwek chechang ak kebeberwek tugul chebo borto angon nga chang ko borto agenge kou notok Kristo. So nga chang kebeberwekab borto ko kakonet mwalimu nebo tai ko agenge borto agenge. Ko ngana kimitei ko ki kanisetab Jeiso ne metit Kristo komi kebeberwek cheketinde chemitei chelumeywek chebo kaniset chuto ko tisab chekang'ololwech. Mitei kebeberta ne kelen agenge tamirmiriet, agenge kamangunet agenge, kayanet agenge, kiptaiyat agenge, kabarastanet agenge. Ameche kebe kityo nwokindo kele ne kakuyetab kikita kang'alale eng yu cheteche kaniset. Kale borto agenge eng Korindoek chotok keng'alale ko kale agenge borto ako tindo kebeberwek chechang nga chang ko tugul ko borto agenge kou notok akine Kristo borto agenge ne kaniset agenge. Tamirmiriet agenge eng Korindoek netai 12 koitini ko 13 komwoe kora ng'olyo kebeberta nebo let eng yo kale amu eng tamirmiriet agenge ko kikibosanchech eng tamirmiriet agenge ko kikibosanchech achek tugul keeku borto agenge. Ngo yautik anan ko yunanik, ngo rototin anan ko tyokotin, ak kikikonech achek tugul kee eng tamirmiriet agenge. Notok kebeberta nebo let kameche kiro. Kikikonech achek tugul kee eng tamirmiriet agenge. So inye ak ane ko kikebeberta nebo borto keboishe kechuchuni chebunu tamirmiriet agenge ne notok tamirmirietab Jehova. Kale kitabutab Johanna, baruetab Johanna nebo tai 4 koitini ko agenge. Kole moyen tamirmir age tugul ako atyem tamirmirik amu kikobit tamirmirik chechang eng kuretab asista che kikobwa amu shetani king'ep keturur shetani nyokobwa ako kobit tamirmirik chechang chemurwonen. Lakini kale tamirmiriettab Jehova ne tilil ko tamirmiriet agenge atyem tamirmirik amoyan tamirmir age tugul. Eng notok ko tamirmiriet agenge nebo Jehova nekiyoni neteche kanisani ne kebeberta agenge nebo borto ne notok neteche kayanenyo. Yekimi eng tamirmiriet agenge ko ketinye kabwatet agenge, ketinye kayanet agenge, ketokchinigei komasta agenge amu nitok kondoiwech tamirmiriet agenge nebo Jehova ne mwoe ng'oliot agenge mamwoe tuguk aeng chebeshotin. Mwaun agenge ako mwowon nekergei ak nekamwaun amu kipchee tugul ak keet tugul eng tamirmiriet nitok. Komwa boisyon Korindoek 12 koitini ko 11 kole ako boisie chuto tugul tamirmiriet ne noto agenge kopchechin age tugul kou yemakyin. So tamirmirioni kopcheiwech boisyonik chemite kaniset. Itinye kebeber neyoe eng kanisa chi age tugul ko kakemwa ako kito nepcheiwech boisyonik chu ko tamirmiriet agenge ako cheiwech boisyonik cheterchin lakini lengo nebo boisyonik chuto kakonin neter ak ane neter ak anum neter ko tugul koteche bortab Kristo koek neititaat, koek nechobot akobo kasarta netorochi Jeiso. Eng nitok koboru kole kakakebeberta nekakon tamirmiriet inye iyai imite kaniset
konyolunot iyai kondoindet ne tilil asikobit itech borto ne notok ko bortab Kristo. Eng ane konyolchin akine aboisien notok akone tamirmiriet amu tamirmiriet agenge neikochin chitugul ama konu kokon ratit anan kokonu tuguk chekonu katakuren confusion. Makonu tuguk cheibeti biik. Ng'alali mwamwochin komwoin kit agenge neteche borto. Eng notok bikyok ko tamirmiriet ngeboisie kibagenge koteche bortab Kristo kibagenge eng oret ne inet. Kale tinye kamang'unet agenge. Ngong'alale akobo kamang'unet agenge, ko achek tugul ketinye kamang'unet nekimong'u akobo kaweketabkei nebo aeng nebo Jeiso. Kikonyisiei ako kamang'unetnyo ko Jeiso. Yekiker inendet eng kitabutab Isaiah 25:9 komwoe kole kikikany akokore inendet kakolya kakoit kakeker inendet. Kitinye kamang'unet agenge nebo kursenyo. Kikikurech kekur cheyetunet. Ak kekur cheyetunet kikonyi tugul kitoyet Jeiso kowek nyokomutech kebe kabarak sengot. Eng notok ko kamang'unetnyo ko keker Jeiso. Kitinye kayanet agenge eng ng'ang'utiet 14:12 kong'alale akobo kayanet kole mi muitaetab biik chetililen. Icheket cheribe ng'atutikab Jehova ako tinye kayanetab Jeiso. Eng nitok ketinye kayanet agenge, kayanet nebo Jeiso. Mamite chi netindoi kayanet nenyi. Neng'ololi chi kolen kayanenyu ane kouni, kayanenyu ane ko nin. Mami kayanosiek cheterotin cheketindoi eng oretab asista. Kitinye kayanet agenge. Yen Jeiso Kristo, ng'alyo neinete sirutik chetilen akobo Jeiso, ko kayanenyo notok ketokchigei kele ne kayanet nenyo kiyoni Jeiso eng or neu ne. Iyoni ne inye, ayoni ne ane, asiketech borto agenge ne notok kanisetab Kristo koeku chebo kabwatet agenge. Kiptaiyat agenge, Korintoek agenge, Korintoek netai 14:5. Kale mitei ripsosiek chebesyotin ako agenge kiptaiyat. Yekas ng'aliondono agenge kiptaiyat. Kale kiptaiyat agenge. Kikochang'a kiptainik chechang kuretab asista. Yekinetigei ak kesiochi sirutik chetililen, kokonech kenai kele kibagengenyo nekimite ko kikotab Jehova, nekikuregei kanisetab ng'etunenik, chekikokonech Jehova kenai lapkeiyoni, ko tos kiote kiptainik ata? Kiote kiptainik aeng koboru kole tom kenai ole kitokchinigei. Lakini yote kiptaiyat agenge ko yeisioi sirutik chu tililen koboru tamirmiriet netilil kondoiwech akonetech kenai akobo kiptaiyat kele ne maketab Jehova eng achek. Eng notok ko kale kiptaiyat agenge. Kang'alal kora kole kabasanet agenge. Galatiek 3:7 kole kikibasanech ichek tugul Kristo. Kikochang'a kabasanosiek chemite kuretab asista. Kitinye kabasanet agenge nemwoe kolen nekibendi beek orit. Kibasanech kou kikibasan Jeiso. Neibortoi meet, tubet, ak ng'etiet ak keng'etio koboto Kristo koakeku katerterik. So, kakiro tamirmiriet, kakiro kamang'unet agenge, kakiro kayanet agenge, kakiro kiptaiyat agenge, kakiro kabasanet agenge, ak nesire tugul komwoech kole Jehova agenge. Ngisoman eng kitabutab nekibwote ng'atutik 6:4 komwoe kole okasoe Israel agenge Jehova amami age. So Jehova nekiote ko agenge amamite age. Nekang'alalwech eng yo kotar kole kale kwandab tugul, kale bou tugul, yomu tugul ako mi eng tugul. Eng nitok komwowech Jeiso ko yoindet nikei kipsengwetisiek eng ng'ony ako ine netononi ng'alechu tugul. Notok ng'alale kole kale kibagenge ko ki agenge eng ne agenge. So ngong'alal kole ne ki agenge eng ne agenge ko agenge kipsengwet, agenge Jehova. Kimite oritab Jehova. Kibagenge nyo nekitindoi nebo tamirmiriet kokonech kemeny orititab ne agenge ne notok ko Jehova. Kometitab kaniset Kristo, ko i kanisetab Jehova, kemeny orititab Jehova ko ki agenge, ketinye kabwatet agenge, keibe keber age tugul nekikonech tamirmiriet kou ole kimakta tamirmiriet kokoi icheket tugul. Eng notok Efesoek 4:3 komwoe kole okilgei orib yamdaetab tamirmiriet eng ratutietab kalyet. Kikilgei kebeberta nenyolunot keyai achek ko biikab Jehova ko kikilgei keyai boisiet nekikonech tamirmiriet netilil nebo keng'et keib kebebertanyo nekikikonech. Kiro kayanosiek chekitindoi amu eng yu ngong'alale akobo kibagengani kong'alale akobo kibagenge nebo tamirmiriet.
Mo ginyo Kibagenge ani ngot ko mami imanit. Kale lesson Kibagenge nito ni ngolole ko imanit. Ngot ko maging manda ko magdito si Kibagenge. Amo ngot ko menga manda ko magoy na ile to mi ko ne. Ngot ko menga manda ko magoy na ile ka basanet na nyol na tiye ko ne. Ngot ko menga manda ko menga la ganet kita ne yani ko ne. Lagni yemi manda ko tuye na to ke nam ngala ju tugul ju age tega ge ko ne tab Jehova ne ngi ko ni ako ba ga tab ken ba ba Jesu. Ngondo yu Jehova asoko bi ke beber. Yesus me ke beber ngi gonen tamir bi tilil kuma yi ko beber ba se tab kanisa ne. Lagni yi beber i shoji sirutik asiri be ga tamir mi ke murwonen asiri be ga jotalel shagala keter jiga be tungere tabasista asiri be ga no shagala ki go bi jeter ko bo baru gole mago gi Kibagenge ngot mago be gi shan siruti jado sigi Kibagenge go do yi tamir ne tilil lagni yagi sube ko go ne ga mo kana tak age Kibagenge aga boya tagenge gondo yi Jehova ngane tapti Kongoi mising, kongoi. Ara marwang mu kanetishet na imwa wech. Ai mutech nganetishoni kot keit. Keguye kele borta nebo Kristo kwagenge ak kaniset. Bortab Jeiso ko kergei ak Jehova. Kergei inendet ak tamirmiriet ne tilil. Eng kebeberi ne betut nebo kwaeng kasi kobwatwech konunet nebo Jehova. Ne nikiyaak kotomo kekon konunoik chekakenyoru kemwoiwech. Ko kamwa eng kitabutab meche kesoman Efesoek 2:4-7 nemwoe kole ako kikochin chi age tugul eng achek mieindo eng korogondoetab konunetab Kristo. Amu eng kaitetab 8 komwoe kolen mwoe eng notok anyun kole yekingotokosta kwo barak komut lulenik chekakilul ak kokochi icheket konunoikab biik. Eng kurgotichu kang'alal amu kanetishenyo komi 4, 7, 8, 9 ak 10 eng Efesoek. Kang'alale Paulo luget amu ngimwa lulenik ko yo kakiba boriet ak ipkebar bunik komi lulenik chebo biik chekimutu. Eng luget age tugul kimuchi kemut biik, kemutu amu mising ko Kalenjin ko kimakebare chepyosok ako makibare lakwa. Ak imuchi ko biik chekakoosekitu angot gogo angot agui. Lakini murenik ko kikileweni murenik kakeba luget kenyaban. Ko ngakenyaban tuguchotok kwak kikinyabani tuga, kenyaban karik. Ako mising anyun kikikere murenik chekimen ako kikororon chematindoi lelut age tugul. An matindoi ki age tugul neiboru kele lelat eng icheket eng borwekwak. Eng lulenik chekimutu, kemutu lulenik chemakotindoi karik. Ko ngomakotindoi karik koboru kole makotindoi kimnotet netokoborishe. Kakelul icheket. Mi kelutab inendet nekaluget koterter. Ko kamwoiwech eng yu Kristo komwa kole kingotokosta kipsengwet kosub ng'oliot nekimwa Daudi eng kitabutab Kalewenoik 68. Kaitenyi ko 18. 68 kaitenyi ko 18. Ko ngotomo isoman notok iweksei 68 koitab 17. Kale karishekab kamuktaindet ko 20,000 akoi angot 1,000 eng 1,000. Mi kamuktaindet kwenunwa kou Yesinai ole tilil. Kitokosta barak, kinde lulset koek lulenik. Kitach kokochinoik chebo biik, chebo ng'elik ak ichek. Ngelelik angot chebo ngelelik ak ichek. Ameche aib ng'olyondoni kamwa kole
Amu lulset nebo Kristo kale kinde lulset koek lulenik. Icheket cho kisor Jeiso, amu Jeiso kingonyo Jeiso konyo kiptaiyatab luget. Kotokos kongete kipsengwet. Akinye kemut inendet akoi moetab Maria. Sikobit kolach borto ak itondo nebo chi nenyalulat. Yekakomut Jehova kwai kwongutiet neo kosorunenech sobetab chi. Komut Jehova akwo amu ngiweke eng kitabutab Efesoek 4 komwoiwech kole inendet nekitokosta ko inendet nekichortagei akoi orit mising. Orit mising ko tigityotab tengek tekingete. Kingobut sigindet ya Adam nekokekas eng lesonini amu kanetisyetab Paulo ko nekit kokimiti akobo sorunetab chi. Ako ngolole sorunetab chito komwoe kito nekure mieindo. Mieini ko boisiet nekayai Jehova nematesyi boisio nebo chi. Amu ta boisiet nekikiligei achegei ta nenyo kolasunet. Lakini kangalale Jehova lulenik chemakotindo kimnatet kakekochi kakemut kongete luget. Kakenyapan icheket. Ko kicham eng kasarta age tugul chi nekaoi lulenik nekakelul koeku inendet otwogindet. Ko ngoek otwogindet koboru kole makotindo kimnon. Angot kongalal ngolyo komakekosyin. Angot ingwai ki komakomi ki netikwoe. Kongalale Jeiso ing yu anan kongalale Paulo akobo tilyandit nebo mieindab Jehova nekikochi bororiosiek tugul eng ngwony komugul eng Kristo Jeiso. Sikenyoru katyaknatet matin ko kikiplelutinik netya kokakole Jehova olulenik. Amu Jeiso nekinyokochortagei orit mising nyokoit lemite tigityotab tengek. Kokonech Jehova mieindonyi sikobit kolonech kamang'unet eng sobet nekitindoi simakoibe Jehova boisienyo nekararan nekikibwoti kele kararan eng taitab biik anan ko taitab Jehova. Kama kokilech Kristo ing yu eng kanetisyetab Paulo komwoiwech kole kikonech Jehova tuguk tugul kokororonitu. Kikwoiwech Jehova kiy age tugul. Kikolulech eng atebenyo eng kimnatenyo maketindoi kimnot age tugul. Eng lugoni kikwa Kristo Jeiso kokitokosta barak. Kokingakakotokosta barak ko oldab kwanda. Obwoti komie eng kitabutab boisionik. Komi Jeiso kong'ololji malaik. Sikobwa malaikaisiek oeng'u akolech biikab Galili amune kokere barak kipsengwet. Jeiso nakokere kotokostoi kotun konyone kou notok. Kwa Jeiso akogen betusiek 10 kobala malaik akoi kot nebo orit. Ipkosa kemboi ak bet akoshaigei akorukutkei. Kot komi kiy nemi eng kuritab mugulelwekwak nemuche matach konunetab kimnatetab Jehova nebo tamirmiriet. Akingoit sait nekiyamgei ketoror Jehova kotororwech inye. Nakokekas eng kanetisyenyo kele kingetoror kotokosta taitab ngecheretab laitornatet nebo Jehova. Ketoror Jeiso ko laitoriatab laitorinik, kiptaiyatab kiptaiyinik. Koek inendet chito nekakoterter koibu karik ak lulenik chekikosor eng kimurtoiyot eng etiet nebo tai. Ko ngotokostoi kotookse eng taitab Jehova, kotoben Jehova icheket chekisubi inendet eng kayanet. Ako icheket chekikesor eng mieindo. Tab kotoben Kristo komi biik chekimi Jerusalem chekikakosa eng mugulelwekwak. Kerongyi tamirmiriet netilil. Ko kingerongyi tamirmiriet netilil konyo tamirmiriet eng liplipenetab maat konam kutuswekwak. Akonyit ichek chekimite ko kongalal eng konunoik chebo kutuswek. Ko kingong'alal eng konunoik chebo kutuswek komwoe kole kingalal chitugul eng kutit nekikosoksei.
mangalal bichu ing kutit nikipoldos tab kobwote biik alake kele ngetaita min miriet iwiru ngalek chebo kipsengwet chemakase chi kingalal bichu ing kutuswek chekikosokse amu ngiro kitabutab Efesoek 2 ing kitabutab Boisionik 2 komwoe kokonu listit nebo ngalalet kale kimi bororiosiek chekibunu tokwek tugul ing ng'ony chekikabwa ikorta nekimite Jerusalem. Konunoni nekikon nebo tamirmirietab Jehova ko konunet no kikon sikobit kotachak ing mugulelwekab koyonik. Mi tamirmirietab Jehova nekekochin chitugul mieindo nekikokonech Kristo Jesu. Ng'olyono nekamwa kole kawek kangesoman ing kitabutab Tienwogikab Kalosunet kale kikinam konunoik chetindoi biik neiboru kele angagot komi kiy nekitindoi atkinye eng oretab tengek komengen Jehova kometindoi boisio nekararan eng taitab Jehova. Nyokonome Jehova kiyoto kikararan eng inyendet akowal koek torornatet eng kainenyi koteshi kimnotenyi kergeindo akobo Paulo. Kikorom Paulo nebo kwong'ut somanindet nekibo ng'atutik ako kingen kabisa nekikasoman eng profesa ya nekikure Kemaniel nekingoteleli komami chi neteleli eng tainyi atkinye kotomo kosik ko betut nekikakosik konam Jehova talanta inatak ak konunet nekitindoi Paulo nebo ng'omnotet nebo somanenyi nebo itondonyi nekikararan nekinyi kowal kityo Jehova akoile akonde tamirmirienyi boisionoto neiboru kele angap konunoik chekitindoi komelen bwonei eng kwong'utiet aketach rani kere Jehova kele itindoi ne ko kiyoto kitindoi atkinye kotomo isiku atkinye kotomo iyan nyokowale Jehova kiyoto akotoror kainenyi. Mautie Jehova talentaitab chitugul nekikisikto. Mi talentaisiek chekikikonech kokisijech kityo ako mi konunoik chekikikonech kotomo keyan Jehova kong'ete sigikyok ako tuguchoto myachen chekikiyai chekikitindoi matingitagat eng taitab biik kele makororonen kowal Jehova torornatenyi. Notok amwa mising kele kikinam lulenik ak keker icheket eng boisionikwak chekitindoi akoberur Jehova. Kongakoberur Jehova kokochi icheket katiaknatet, kokochi kimnotet nemuchi kwai boisiet nebo logoiwek chemiach. Ko nekamwoiwech eng koitetab 8 kele ki ing kurkani kikonech Jehova kokergei ak laitoriat kotasomani akobo atindiotab Alexander nekibo unotet nebo somok eng betusiekab Romanik kokaistogei biikab Babylon koistogei chebo Medik ak Peresik konyo bounotet nekibo somok nekibo karik. Bounotonotok ko kibo unotet nekibo Yunanic nekindochin Alexander. Kale kinam Alexander agenge nekibo jemedari anan kandoindet nebo luget akokochi chekit nekimasirki. Ko kingakokochi chekit nekimasirki kolech sirki age tugul nekemach amu kakebar luget ak kaketerter amu kingete emet nekibo Yunanic kwa Africa ako olimbo India ing'ony komugul ko kimnotet nekitindoi Alexander ak bounotet nekibo Yunanic ko kiyo ako kikim kiterter ing'ony komugul ko kaketar luget kobwa lulenik chekaketerter eng taitab Alexander kotebe general nekindochin kolech kakonin chekit sirki age tugul nekiimeche isir kotab kokerito nekikonu chepkondok kotebe Alexander kolech kandoindet ne chekit ngimaisirki tos kabit makoset amu maisirki kolech achicha kameche akochi bichu akokochi kandoindoni akamwa kongoi amu kaketerter oroni chekini ngosirki age tugul nesirei akolech kochi chepkondanatak akikochi tuguk tugul chemeche amu kakoterter kokergei ak neib Jehova kingakoterter Jesu meet eng kimurtoiyot akoterter oindet
ak kong'et betut nebo somok ak kotokosta kipsengwet komut lulenik ko koyonik chekiyan inendet ak kakotach Jeiso koek agenge. Ko kingetoror Jeiso eng kipsengwet ketororech akichek eng Kristo Jeiso. Kekonech kimnotet nebo tamirmiriet sikobit kebeshe tuguk cheyachen ak tuguk chemiach. Ak kokonech kimnotet keboishe kibagenge. Simaketindoi king'wan akobo chito age. Ak kimi kibagenge amu Kristo Jeiso. Yo kesu kokamwoiwech ng'olyondoni kele nyeindab Jehova ko kikaikai tugul ako kikokochi tugul. Neiboru kele eng kayanenyo nekiyoni Kristo komami kiy age tugul nekamu Jehova nemakonech. Kakonech Jehova kipsengwet, kakonech Jehova konunoikchik. Yekaketerter ak kakoterter Kristo, ketebi eng eutab kamuktanet ko kikaterterik, ko kaketerter tengek ak yoitiet age tugul. Aketach konunet nebo tamirmiriet ne tilil. Ne notok kokonech kimnotet eng oret age tugul sikobit keboishe koboto Jehova. Nekata Jehova anan kata Jeiso eng emoni komi tamirmirietab Jehova kokonech konunoik cheterter chekimeche kekas eng kanetishet nerubei. Ele konunoik chuto kakekonech ko kaketach Jeiso koek inendet ko imandanyo. Maketoptopeni, makelen kibunu ano, makelen ki lagokab ang'o, makelen maki kristianik. Kakonech nito kimnotet akolumdech sikobit kekimikitu ko ki kristianik. Simaketindoi ng'olyon nekibwoti kele tos ayan ng'alechu anan ko mayan. Nguk tian Jeiso nye eng or nemakararan. Angutu masikunye komie komatibimanege biik amu tab komi biik chekere chito kole oyie ngu anum ko kararan ngu kim anum ko pimanege chito age kole ngu maya chepyoset ngu kim angu maya boyot kim ko nge lagok akiche ko pimanege sigik. Nito kakonech kole chito nemuchi kokonech katyaknatet nebo kekergei eng taitab Jehova ko Kristo Jeiso amu kikoterter inendet eng achek ak kikoterter tugul eng tugul. Kokonech nito kimnotet kenai kele kikokonech Jehova ak kikolulech ki lagokab kamuktindet. Kenyoru nyikanatet ketilese eng taitab Jehova eng kamang'unet ak kenyoru katerterishet amu Jeiso. Kongoi mising goberab Jehova ngekas kanetishet nerubei. Kongoi mising Pastor Nyalile eng kanetishet nekaikonech ak kanetik chekakondoiwech. Eng yu kemite betut nebo ang'wan nelen konunoikab Kristo nekikitoror. Kakekas komwa Nyalile kole kingotokosta Jeiso Kristo kosuldae kokakokoito sobenyi asikobit konyabanech ak kitoror inendet kokitororech akichek kokikon Jeiso Kristo konunoik. Eng yu kesomani Ebesoik nemoche yani ketebe yutok eng somanet nebo rani amoche eng yu Ebesoik 4 koite 11 akoi 13 olen akikochi alak koek chekiyoktoi, alak mautik ak alak chemwoitoti logoiwek chemiach, alak mestowek ako konetik. Sikoyai chetililen koek cheikesunotkei akobo boisietab otisiet akobo teksetab bortab Kristo. Akoi keit achek tugul yamdaetab kayanet ak naetab weritab Jehova akoi keeku chito nebekchinot akoi kakwaet nebo etunotetab nyitetab Kristo. Noton nemeche keker eng yu nekimwoe Paulo kongosire barwani komwochin biikab Ebesoik chekikakotuiyo nguno kikoek agenge, kakoek kaniset agenge. Kolechi anyun amu kakoet kaniset kobarait kaniset komite kiboitinikab Jehova keborchi nguno kolechin ng'o cheindoi kolyon indoi yani keborchi kandoinatet asikobit kotestai boisietab Jehova
asikonyor chitugul amu kakonetech ing yo kele ki borto agenge ne Kristo ko inendet ko metit. Kwanyun koi konda kelyek ak ne komeche keker ing yu kamwa Paulo kole ker Jeiso ing yu ak bortanyi ak achek morik chekimite bortab Jeiso ko ne neboisie nekakikochi chitugul. Kangomwae Eva eng yo kole ngoi konda ak ne abwat ale tos kikotuye chi konda kowendoti kityongon eng barabaret anan ko kikoro chi kelyek chebendoti chematinye borto. Ngot ko mau notok abwati ale achicha maimukaksei. Ko kimite ko kibagenge eng kaniset. Ko kale eng yu Paulo biik 4 chekekere, 4 chekimwa Paulo lakini ngiro kotokoek biik 4 anan ko 6 eng yo. Ko kale biik 4 chekikotach konunaichu ko agenge ko chekiyoktoi. Choto chekiyoktoi ko ng'o choto? Biik cheng'ete chekiyoktoi kiyoktoi koba komashambulio koba emet age komwaitaat akobo ng'oliotab Jehova. Chekiyoktoi kou Paulo inendet kora amu kikiyokto Paulo kiwo emetab Efeso kitomo koba alamalaishekab Jeiso 12 nekikere eng yu kele ki akot ng'oliot kele eng Kingeresa kekure apostles. Apostles ko kobunu yani ngele kimwoe eng Kingeresa kele kobunu kutit nekiteptono nekiyoktoi ak neiyogu yani bunu ng'o nguno nga koyokten sigindet lakwet kolen chito keyogun ng'o cheng dukani kole keyokwo mama anan keyokwo baba. Ko kiyokto Jeiso alamalaik koba komwaitaat ng'oliot. Ko kawo Paulo ine kakokwa kikere eng yu kele mite emetab Efeso kakomwochi biik kimakotinye naet eng Kristo ko kakinetech eng yu kele akot eng kaniset anyun komi chekiyoktoi. Kemoche kele ng'o inyendet nebo mite biik cheikere ile tindoi ne ngele kiyoktoi ng'o kolen awendi matin kilen ibwat ile ngokuy oloto olimbo Turkana olin ole mite maat ole mamite beek kibune kelyek mengen akot ile ite saa ngapi anan betut ingoro kolen chito awendi ko noto neikere ile kikochi Jeiso konunet noto neimuchi kwo chito mamageki amu ingen kole ng'o nekeyoktoi metit nekeyoktoi akongen kole noto keyoktoi kotinye ng'oliot nekeyoktoi kuyo iwendi kelechini bial sukaruk lakwani ko kakikonin kele bial sukaruk makilechini bial kiy age ko kakikochi kikochi barwet newendi ipkomwochin biik eng nyonunetab Kristo. Komwa eng yo kole biik cherube ko maotik. Ko ng'o maotik? Maotik eng Kingeresa kelen prophets. Icheket komwoe kosyochi ng'oliotab Jehova. Komwoe ku inguno bichoto ngeker komite akot Elijah, komi akot Jeremia komwoe ng'alek chekamwa Jehova kolen kale Jehova kouni. Komwoe kito ako bichuto komwoe eng biik mwoe maunatet. Ako maunatet komwoe tuguk chekere eng tai anan komwoe tuguk chenyokosirtoi. Kakamwa eng yo kanetindet age kole kimache kenai kele maotik kobwone maotik chekikobwa chebo lembech. Kakimwa kele kinyorundoitoi ano biik sikenai kele maotiot nemwoe amu kimwoe eng yu ngimwa nguno eng emetab Kenya ko kikochang'a neikere akot ainda ko kikeskei biik chechang akobo maunatet nekikekon kele obwa atya kokarab kokeskei biik. Mabwoti ale maunatet nemie noto. Ko kitabutab kimwoitoi ano kitabutab Deuteronomy 18 koite 12 kakakwo asire Kingeresa nekoto asire Nandi. Deuteronomy ko kitabutab ne? Omwe. Nekibwate ng'atutik. Nekibwate ng'atutik 18 osoman yoto koite 22 kokonech testi nekinoe kele maotiot nekang'alal eng yu ko maotiot nebo iman anan ko nebo lembech. Ko eng yotok
agere ale kimi maotik aketesyini kora chepyosani kikonyo eng nekisire kitabusiek chechang chekisomani achek ko ki Adventista Ellen G. White koboto maunatet nekikokonech sikobit kong'ong'wech keelewan amu ngesomani Biblia saa zingine kou Paulo, ko Paulo ki chito nekisomanat nekinyitat somanet takekas kele biikab Greek ko kakamwa mwalimu age kole kisomaniotin bichu. Kumwoe ng'alek cheechen che ngabit kotemenen ko achek ko biik alak kanisa komeche ng'oliot nekaketonji ku lakwet nekitonjin kimnyet kokitikenech sokolya sikomuch konye akolugui. Ko nguno ko icheket chemwoe ng'alek cheechen akoborwech. Haya, ko nguno ngemwa kele ng'oliot ko sikobit kolapkeit ng'oliot akeelewan kele katepto ano. Ko nguno ngeker kele biik che nguno kakimwa kele mitei apostles chekiyoktoi ako eng yu kakemwa maotik. Tofauti nenywanet ko ne? Tos mi tofauti anan kergei? Ko kakiker eng yu kele maotiot komwoe ng'oliot sikolapkeit asikonai nekakiyoktoi ng'oliot nipkomwoe eng yoto komyeit. Ngeker Korintoek netai 14 kaitet 3 koborwech eng yoto yani kole ni ak ni simangap kele kang'oni ko ng'oni. Bas eng yoto ko kameche kechaktae amu kakere kawendi sait ko kameche sikenai kele ng'o age. Komwa eng yu cheamdoi logoiwek chemiach. Ng'o choto cheamdoi logoiwek chemiach? Eng Kingeresa kekure evangelist. Bichu kowendi koamdoate. Kalen abwat olikinye eng olin bo gaa ko kibwone eng olikinyo amdoindet nekikikure evangelist Dr. Sikwera. Abwoti ale biikab Segero tugul chekingele biikab kikas biik ipkokas biik chebo Roman kokas chebo AIC kele ngot konyo Dr. Sikwera yu kesibu tugul amu kingen konetis. King'alal nekikase bitonin ipkokas ola tugul amu abunu Segero eng olin bo gaa ko kiite bitonin ngong'alal mwalimuyonoto kinetisie. Ko anyun bichu kobendi icheket kiyokto bendi eng yu amu kibunu Dr. Sikwera kobunu emetab America. Kowendi mawendi emet nenywanet inegei, bendi ola tugul mang'etos, bendi ipkotebe emet icheket konae lugaitab biik. Icheket malen koi ko kot nebo suswek nenyitat iyeto, bendi orit akonaigei ak biik. Ko nguno icheket nguno ngemi kaniset ko ng'o chotok chengelechi oba anyun kero manyo kanisa kabano kolen chito awendi amune iwendi amu inyendet itinye konunet noto kikon Kristo siwe akipotepng'ony ak bichotok akong'alal akikas ng'alek chetinye anan ko toretet nemache ketoret asikobit kolya kobwa amu nguno ngot ko keldo siyet nemabete ko ngot kwamin siyet ko kakekas kele imyoni borto tugul kemeche kobwa bichoto tugul kanisa ko biik chekiyokto. Eng yutok ko biik chetoreti biik chemite kanisa, toreti biik chetomo kobwa kanisa ko akot kristianik chetoko mpya ko icheket che mising inyoru ngoro kunoe kole kero kanyo chito koyo ko ngikas ile kolechin kakero chito nekamiyo nekampya kole ilechini kamyeno kolechin kaker ka inendet netebe kurget yu neikotisie amu meche koro chichotok akonaigei akomwochigei asimutai ngonyone chichotok ngowendi kolen kero kanisana ngiwe kikotin noin chitugul ako ngiker kokachi biik tutikin amu kikikochi kanetisiet akonai. Kiabwoti kaniset nekiowe kinganyo America awe kaniset age ko kimakokatin chi, mondoi chitugul orenyi kokabe kanisa. Tun nerube Sabato kebe kaniset age ko kimi gogo nekilecho abwa kenyisiek 90 kitebe kurget
inendet nekitinye bulletin. Kokona bulletin akokat akolecho tomo akerin eng kanisani. Kikuren ano? Anginye kekuren ene? Aya, kolecho karibu. Kolecho nyotebu ng'ony, komuta akoi kokona ole kitebe. As akoi koi kemite Sabato komwoiwo kolecho ibada nebo kanisa kouni koni alecho aelewani amu abunu kanisa neuni. Ko kikono awek amu kinekit kaniset nino ale awendi ni. Amune? Amu chomyet nekianyorchi eng kurget nebo chepyosanatak. Kitebi chepyosanatak akoi tun koek kenyisiek 104 asikolil. Ko kikere ile ki chepyoset nekikoitagei kwai boisiet machokani akotononi. Ko boisiek achenge ngabile koye kang'et kikwo suet. Lakini kakonunet nekakonech Kristo kosimuch ki age tugul makoi temenen. Amu inendet neikilin konin kimnatet. Ko nebo ang'wan anyun ko mestowek ak kanetik. Kanetik ko mestowek ko ng'o chutok? Kale mestowek amu ki mestowek ko ki chekilyonen chekiribe nego, ribe moek. Ko mestowek anyun ko chekaribe eng yu eng kanisa mi biik mi pastaek ko icheket cheribe akwet nebo kaniset nemomite. Icheket pastaek ak mwalimuinikab Sabbath school, mwalimuinikab department age tugul nebo lagok chebo akot biik che echen. Ko chutok ko pastaek komuchi koek mwalimuinik. Sikere eng yu kokile ki nekit ko agenge. Lakini mwalimuinik ko ma pastaek. Ko nguno pastaek ko icheket cheribe akwet, icheket che ikochin kotoreti mwalimuinik sikonyor program nebo kanisa nekineti biik nebo akeba ipkikat chemite gaa chemiondos anan komi chekikeker eng korkoret anan chemite ano akot eng oret komi chekesochin anan ko lagok anan ko eng kaniset kobwa biik kobwone alake korirtos lagok ko ngap ikere chepyoset age kolen kalya chepyoset ni memut lakwet komanda sang. Ko nguno ko bichu kokere amu tinye talentait nenywanet ko icheket komuchi kocham lakwet anan komut lakwet kotoret asikobit komuny chepyoset anan komuny kotoret agui konyo kotebi ng'ony eng yemite. Kong'et age kong'etyi ng'echeret amu sikobit konekitit yewendi anan itoret ole wendi akot eng bathroom ole kibendi ole kitoretegei. Komite kebangangei amu eng yutok anyun kekere kele amune sikokonech Jehovah Jeiso nekikitoror inendet tuguchu tugul ko kikon asikobit kekochi chitugul eng kaniset. Chitugul mamite kakekas kamwa pastor kole kikikonin chitugul talentait neiboisie. Akot ndemite tomo inyoru kamuket ikwe Jehovah ile kayan Jehovah itinye ako yekainyoru bas kotoi kwelelit kilelitun akobit kotoi koek tait neiluu. Ko kakikochi chitugul anyun eng yu sikonyor boisiet chitugul amu ki borto agenge sikobit kelye koba akong'etyo eunek konem tuguk ng'etyo konyek koro oret ole kibendi ngekwerie karit iboisie konyek ko itik oebeit akomwochini borto ile kakekas ki okibe kou konyek kole ongebe kouni kutit imwochi ano lechi kitochin Sabato nerube keng'ololi ng'olyondoni nyo kitochin mi amitwogik koibu chitugul amitwogik tutigin mareru engot eng gaa tese Jehovah oibu asikobit akot alake chekamakotinye amitwogik kosikobwa kanisa amu ingen kole ne mite amitwogik chekeame ko sikobit kobwa biik alake. Ko nebo aeng ko sikobit bortab Jeiso nekale eng Kingereza to edify sikolosune kainetab Jeiso. Ako konech kibagenget nebo somok kenyoru kibagenget eng Kristo eng kayanetab Jeiso ne notok kale eng kila betut kenyoru kayanet notok nekinyoru eng kibagenge. Ako toretech kenyoru maki biik chebetyotin yani chengekwerie kokerekto ak kimasi. Nguno ngemite gaa komite biik chekikobwa maotik chebo lembechek kikwerie nikilacha mi Mombasa achicha kakonyo yu makiegu biik chebetyotin chematindoi imanda kakikonech sikobit inai ile Jeiso nekinyo ako kikwo barak kipsengwet kowekse
kakokonin boisiet neinget ile ane ngomi kanisa aae, ngomami kanisa ko boisiet ma boisiet inege kobo kanisa. Ngimi sang itoreti ngo ne neyoe amae kityo ngona kakemwa kele kipsopchigei. Kanyuman kinetin ako kewe asiwe itoret biik alak. Nebo nerube ko akenyoru keegitu en Kristo. Keeku mako ki lagok ak keegitu ketesake en ng'omnotetab Kristo en betut age tugul asikenyoru noto kimnotet agenge. Ko noto nebo let anyun noto kamwa kole en yu kole Paulo ko ki sikoyai chetililen koek cheigesunotgei akobo boisietab otisiet aikas akobo teksetab bortab Kristo. Agoi keit achek tugul yamdaetab kayanet ak naetab weritab Jehova, agoi keeku chito ne bekchinot, agoi kakwaet nebo etunetab nyeetab Kristo. Ko notok anyun tupchosiekyok, amoche kenai eng yutok kele ngimi kanisa, ngimi ole iwendi, ngimi ruto, komelen ile koipakan ikonor konoreng'ung nekikikonin iboisie. Ngolu ing ole imite, ngolu sikonai lagokuk, ngolu sikonai biik chotetegei, chomeng'isei tugul, akot nekou nekotom konaat, iwe yundok ilechi karibu olinyonet, kimenye yu akilechi ngimeche dukani kebendi yun, ngo sukul komite yun, imwochi ole kinyorchin tuguk asikolia betut nekelechi karibu kanisa nenyonet kobwane. Ko kongoi mising ngakochi mwalimu nerube konetis. Kongoi Lilian ak kandoik tugul chekatokoshikondouneni. King'alale borta nebo kaniset, borto nebo Kristo neituyot eng inendet nemami chet anan ko toiyet. Ako kakeker kebeberwek chebunu borotok ak ng'oiyondisiek chemitei. Kingotesetai Paulo kolumdoti kaniset, ap kolumda eng Macedonia, ap kolumda eng Efeso, ap kolumda eng Rumi, ola tugul, ko ne nekisirchi kaniset? Amache kesoman kitabutab Boisionik 20 koite 28 akoi 29 kokale oripkei anyun akwet tugul koboto akwet komugul nekikonon tamirmiriet asikobit oeku ribik akobai kanisetab Jehova nekiale korotikyik. Ongen ole yekiowe anyun angen ale komongcho ak suik chekoromen chemarire akwet. Kalakoyun oripkei akuny akoeku cheikenisie. Kale Paulo ngap kialumde kaniset angen ale yawe koma komong suik chemarire akwet. Eng Efesoik 4 koite 14 kole simatoeku anyun lagok chekitortoi komosi ak komosi akibetoi eng usonet age tugul nebo kanetisiosiek ak eng ng'olsosiekab biik ak ng'omng'omnatet eng kaberbirisiosiekab lelutiet. Ng'oiyondit ake agenge neking'olole eng kebebere betutab mut ko keng'etu keeku chekatong makiekitu keeku lagok akoi. Amu ngolumda Paulo kaniset koribei akobai, lakini ngong'i lakwanato kotong koyache iribe kila. Ngoi sigindet iribe lakwet kong'etu eng ng'oiyondisiek cheteche bwone ngondara nemakonyo komakilen kokoet imuchi kobar makwame kiy kou susonet kerire kele ui asaru lakwet ako mining, lakini ngoet kaniset kobitu biik cheimuchi korib kaniset. Konakta Paulo ipkolum komasta age kokale ng'oiyondit asa neimuchi kokon pcheiyet ak ng'oiyondit eng kaniset ko kong'et kaniset kotong amu kamwa kole mi suik chemakoi koboisie ortinwek somok eng yoto. Netai ko nekamwa kole ong'etu oeku chetong'u chemaekitu kotugul. Nebo aeng komwa ng'oiyondit eng riret amu kale bitu usonoik chebo kanetisiosiek cheterchin akabwoti ale kakeng'alale yoto.
itu nage ak sukutin ni ko itage nyo ngalal ko tuswek ko itage ko lo nyoisei ko nigere ko itip ko biik che ko nya ki mas ngoli olin ko nya ko Mombasa olin che nguno ko tesetai kesi ko itage ke la ja ko bo no wora ke ko bunno ga no ko lion age ko ingot ko makisomani sirutik sikekitu ing kakuyetab logoiwek chemyach ake kochelamdootin ko ngoitu son age tugul neitochi nyekisub no ko inerektoi isub noto simutai leni aja angawa master ko kenyolo ho kakomo konoto so ko mu masomanjingei sirutik sikotekokis nebo somok ko kale bwone kora suik chekale Paulo kakimi chekibwa nyokoit ak nyokobwa eng or nebo ng'omnon asinyokomas chematinye kwan ak musogik ko amune sikomas bichu koboto mosokichu ko kami biik chekanyokoung'egei yu asikoboisie rirutik chemyachen ak konetishosiek chebo lembech kochut biik kikoek nguno kaniset ole sonditap korot age tugul nekiboisie betusiechu rani eng rabinik kolen biik bas ibu rabinik sinyekesochineu koba biik ng'isiat ipkolipan sataka kolipan chun ne komwoe chun ipkoek betusiechu pastainik chebo lembech akichek cheitunotin ndegeisiek karisiek cheechen ak korik cheechen ko ng'oyondisiek chotok cheng'olole Paulo kakeker kora kele ng'oyondit age ko ingot ko kimengechen ak ketong'u ko nyumnyum komasin nereknatet nebo tugun chemengechen ako ngetesetai keekitu kibagenge kotekokse ak koribokse kaniset kakatakemwa kele kilyochini biik chemanachi komi bitonwek chetindoi cheterchin ako katakeng'alal kele manachi kora ko kebeberta nemakat eng kaniset ko eng kanetishosiek ak kakochinoik cheterchin kokoi kotebi eng kaniset kora kopchei kole ngot komi chito nekanyo kanisa ku kobo koriot nemanachi komatinye manung'otionyi ako kakoim lagok tinye lagok 3 anan 4 mi age nemining mi kitya kutiat komi age yo ang manachi manekit manung'otiot ko kilyochini kokanyo kobolyo lagok anan korirtos lagok eng kaniset kot konyit age kot kole deni mande lagok anan kokoi kong'et toiyet ako manachi ko chichi mengen ole kabunu imuchi kotoano koitu imuchi ko chi nemanachi kotinye lakwet nemyoni lakini eng lewenisietab tigonisiek ak kiboitinik chetoreti tos imuch kobit biik chekisomanji anan ko chito neimuchi kokonunkei kole konu aribu lakwet eng kemande sang chito akot imuchi kokonkei ipkotebi ak lakwanato kot kobek amdaet amu tinye konunet neinegei nemutai kolen chepyosoni oyie kongoi amu kanisani kokinyokotoreto kong'ololchi lagokchik ipkosopcho oret noto neimuchi kokon mabit toiyet eng kaniset ako ngot ketestai keekitu tugul keekitu ipkoteka kanisetab Kristo akoek bortab Kristo kounoto kebeberta nitoni ko kakale keekitu kot keae chitab Kristo ne oret neimuchi kotoret keekitu kot keae chitab Kristo ko kerib tukchoto somok usonoik chebo kanetishosiekab lembech ng'omnototiek cheimuchi kobwa biik chekakinyo kobwa orit akeekitu eng logoiwek chemyachen kit age kora nekamwa ko yekiboisie keeku kiboitin ko kekesune ng'oliot nekami yu nekamache atesyi asoman eng yo eng kaitetab Efesoek kikait 4 kaitet 15 ako ong'ololchigei eng imanit ako eng chomyet asikeekitu tugul eng inendet ne metit noto ko Kristo eng inendet nekiropchindos akotuiyechi borto tugul noto anyun kobun kebeberta age tugul kou kakwautietab boisiet nebo kebeberta age tugul asikobit kotes borto ak tekset neteche inendet eng chomyet kokale asikobit konyo talendait nebo ni keropchi talendait age nebo ni ketesyi nebo nini konicham kelen kirobei cheringis kot koek ndara ko ngot koib chitugul kebeberta nenyi koet kaniset tugul ole mi ng'oyondit age ko ketebe kaniset amakitekchinegei keeku kit agenge imuchi kwa chito kanisa
ipkokasamdaet akong'et ko koinyi ko maosuryoki maotoyoki lakini meetu eng oretab tamirmiriet ameteche chito age amatechin chito age yekikonugei keboisie eng kaniset koyoto ngap kobit siretabgei inai ole isoitoi eng oretab tamirmiriet kotietu kotko mamutai inerech anan koimengech chetukomengechen amu kaiyetu yekaiyetu ibeku chito neo eng oretab tamirmiriet kokakotechin chito age iteche akine kotechin chito age iteche akine akoi koet kaniset koityi kebeberta nebo nyiletab Kristo. Sawang'u kokang'alal eng kebeberta nebo betut nebo lo kole eng kitabutab Efesoek kokang'alal tuguk oeng kole kinyo Jeiso nekichorgei asikobit nyokosorwech koib itondab bortab tengektonyo ak yekingotokosta ipkotach kokeny torornatet ak tekisto eng kipsengwet akochorgei kokeny eng oretab tamirmiriet netilil sikobit koibwech kebeberwek chebo boisionik ak konunoik cheterchin. Ko ng'oliot age kora nebo komonut ko kamwa yoto kole lulenik chekikilul ko tongoanian netai chebo chekisho kong'etyo ako ng'oliot nebo age kora ko kakuyenyi kora ko amu kikikes kimnatosiekab setani asikobit koterter Kristo eng orititab kaniset. Kounoto ko kikeae keku kit agenge eng orititab Jeiso. Kobate katakomwa kora eng koitetab Efesoek yoto 4 koitet 2 ak 3 kole anga boisie Ingeresa ng'oliot nekale reality nga Kristo ko kikeal kaniset aketech koek borto agenge. Kotokomi kebeberta nebo boisiet nekitinye eng muitaet eng kakiletabgei sikobit keku kit agenge yekitoreti age akoit age koek kaikai kosir inendet eng kaming'inetabgei ketech age tugul sikobit keku kit agenge. Tebutiet nekiwang'une anyun koni kibagengani ak chomyoni keteche eng ortinwek cheimuchi kotoret bortab Kristo keekitu. Tos kimuitochigei kele matin kakonet age lembech ngakoliako tos kicheng kalyet kotabala imanda nebo Kristo anan kitege kalyani imanda nebo Kristo. Amu nyumnyum be biik alak kole oye motwa kanetisyono motwa ne simakitoye lakini yekakobit kochut lembechek nemami imanda koyoto yekonu ng'oiyondit neo nebo kwong'ut. Somen yu ale ingotoretech Kristo asikobit keekitu eng logoiwek chemiachen aketech bortab Kristo kotko tekeityi ole tenyi tugul nebo Jehova. Kongoi ngokwek tugul cheko kanetik ak kongoi ngokwek tugul chekoepchi ng'oliondoni chekobwa asikobit kinetkei tugul. Kisome kele anyun yeotesetai onetigei lesson ini kakinetkei kosikobit ketacha kokwek eng sabato nenyone. Sabato nenitoni iurutochi kaniset age tugul ne nekit nebo Seventh Adventist eng yeimite asikobit ibonetkei lesson ini kakenetkei eng nwogindo kobit anyun boroindo nekimuchi kewoljigei tebutik chechang ak tebutiet age tugul neitindoi. Kitocho kora eng lesson nerubei nebo wikit nenyone kele sikobit isomonjigei kotko teketuiye tugul kibagenge. Lesson metitab lesson nebo wikit nekibendi kokalene yoto Lilian. Lesson nerubei nebo wikit nenyone kolen sobonwek chekimimi Kristo ak ng'alalet neindochin tamirmiriet. Kisomin sikobit inetkei lesson inotok sikobit yekituitosi kokeny kokainetkei lesson inotok ongesa. Kiptayat kamuktanenyo kongoi amu boroini mie kakinyoru sikobit kekilgilie ng'oliondeng'ung techech sikobit keku kit agenge ak keekitu tugul kotko tekeityi ole tenyi tugul nebo Kristo. Berurech ak indoiwech koboto meng'otosiek ak korikyok amu kisome tugul eng Jeiso ne katyokindenyo. Amen. Sikiberurok konyo. Kongoi.